Күннің esas vaqalari haqda tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Istakova çalışam. Hayırlı akşamlar. Ahmedjet sakinleri o'z kvartiralarının anahtarlarını elde ettiler. Usniye Halilovaga sakatlar arabaçığı bahşiş etildi. Sağ poliklinikasında kapital tamir yakunlendi. Yaltada Ayaz dedeler paradı geçti. Cenebi şehirinin musafir ve sakinlerini nasıl taajjüplendirecekler? Yaş hokkeyciler Yalta Memuriyeti yolbaşçısının kubugu uğrunda kureşip başladılar. Kırım suvnen temin etu ve kanalizasyon sistemalarının bütün Cumhuriyet boyunca tamirlenmesini 2025 senesine kadar 150 milyar ruble elde edecek. Bu haqda içtimai ağlarda Kırım yolbaşçısı haber etti. Sergey Aksyonov kaydetkenine göre tamir işlerinin tek bir kurucu şirket uğraşması gerek degen ricanen Rusya prezidentine müracaat etmege niyetleniyor. 2020-2021 seneleri federal merkez çeşitli türlü leyhalar için bizge 7 milyar ruble ayıracak. Sonra gerekli obyektler federal maksatlı leyhaga kırsetilecek. Demek 2023 senesinden 2025 senesinece Kırım Cumhuriyetinde 150 milyar ruble ayrılacak. Bu hepsi sualler Rusya Federasyası'na hükümetine müzakere edildi ve tasdiklandı. Ahmedjet Memuriyetinin yolbaşçısı yanı kvartiralarının anahtarlarını bağışladı. Meskenini eki koranta elde etti. Evvelleri onlar Cübanova sokağında kazayı evde yaşaydılar. Kvartiralar regional adres programması çerçevesinde Millera ve Trolleybusnaya sokaklarında verildi. Наступающим Новым годом, мира и добра вам, счастья и благополучия. И пусть будет уютным ваш дом. Бақчысарай шehir şurasının mebusları yerli sakinge Usniye Halilovaga sakatlar için araba bağışladılar. 65 yaşlı kadın ikinci grupa sakatıdır. 3 yıl evvelsi o insult hastalığına uğradı. O vakittan beri kıynalıp yürü. Böyle araba almağa ailenin parası yok idi. Veliullah Halilov mebuslarının çıkış kabulunda yardım sorap müracaat etti. Meseleni çözmege Ervin Musayev ve Şevket Bekirov yardım ettiler. Решили порадовать нашу соотечественницу, жительницу Бахчисарая, подарив ей коляску инвалидную, с помощью которой она сможет ходить в гости, передвигаться по городу и вести хотя бы комфортную более-менее жизнь. Arabaçık episi kerekli funksiyalarla donatılgan, o kolaylıkla toplana ve er yerde yenginlikle keçi. Oturğıçının terenligi ve ayak koyulgan yerinin yüksekligini deniştirmege mümkün. Onların yardımından kalaskalı olduk. Allah onlara niyetini yetkizsin. Ne niyet etken olsalar, gelecekleri parlak olsun onların. Da ne айтayım, gene de sağ olsunlar. Allah sağ olsun. Siz de sağ olun. Telekanal Millet sağ olsun. İşte gel bizim çıkargan için. Partenit'teki minarenin nasıl saklamağa mümkün? Aluşta sakinleri o mimari abideler reyestrinden çıkarılganı hakkında tarif eteler. Bu ile mi acaba? Muhbirimiz Ayşe Şlakova ugrene. Partenit'teki minarenin geleceği nasıl? Böyle serlevalı neşir içtimai ağlarda peyda oldu. Muellif, Kadimi minare medeni miras obyektleri reyestrinden çıkarılganında emin. Bu haber faal müzakere etilip başlandı. Сомневаюсь, что сохранится. Вообще удивляюсь, что этот памятник старины еще как-то цел. Обязательно уничтожат. Сняли же его с объекта сохранности. А дальше как по накатанной. Надо мечеть восстановить. Для начала среди студентов объявить конкурс. Проект должен максимально подчеркнуть изящество старой постройки, но не быть ретро-объектом. Bu minare Kırım'ın cenubunda tarihi mimarlık abidesidir. Tahminlerge göre onu 18. asırının sonunda 19. asırının başında kurdular. Minare Partenit kasabasının dikkatga layık yerlerinden biridir. O kilise ve yanı kurulgan yüksek evler arasında yerleşe. Birkaç asır evvelsi mında küçük cami yerleşeydi. 40 yıl evvelsi yol kurulgan vakit onu yıktılar. Minare saklanılıp kaldı. O kiyik taştan 4 köşe şeklinde tıklenilgen damı piramida şeklinde yasalgan edi. Medeni miras statusu ona tek geçken asırının 80. seneleri berilgen edi. Памятник, как он изначально приказом 2018 года был утвержден
как памятник регионального значения. На сегодняшний день в свободном доступе на сайте Госкомитета культурного наследия есть вся информация об охранных обязательствах, о приказе данного, и нет никакой информации об отмене. Бүгінгі күнде Минари Алушта мемориятының мүлкиетінде болуна. Шымты мүфтиліктің хадимлері оны Қырым мұсылманлары идаресінің балансына қошылмасы üzerinde çalışалар. Айша Шулакова, Рамазан Алевапов, Миллет үшін. Яныланған 30 кабинет дам дәніштірілігі бина тізілішінде дәнішмелер ве яны қыздыру системасы. Сақтаки бала поликлиникасында капиталь тамир кечірілді. Ишлеріні бұсене сентябрь айында башлаған еділер. Шымды бинаның көрініші насыл олғаны ақта бізді мұхбірлеріміз тариф еті. Ярық, кеніш, венді, яны кібі. Бүгін Сақтаки бала поликлиникасының көрініші бойледір. Естественно, эти стены будут наполнены и детскими рисунками, различными игрушками. Здесь должна быть комфортная зона, и специально из бюджета Республики Крым для каждой поликлиники будут выделены средства для того, чтобы была приобретена хорошая качественная мебель для ожидания мамы с ребенком, или даже это будет взрослая поликлиника. Комфортная зона должна быть обязательно на каждом этаже. Реставрацияны сентябрь айында башладылар. Более қысқа мүдетте тыш қызметші бинаның бұйық қысмыны ғайрыдан тікледі. Қыздыру системасыны, оқорынышыны ве пенжерелеріні яналатты. Бұндан да ғайры бір қач қошма кабинет айырды. Енді олардың сайысы 30 дани. В следующем году у нас должно быть 23 поликлиники. Это наша контрольная точка, которую мы должны привести к статусу бережливой поликлиники. Бір күнде поликлиника 300 зияретчіні қабул ете білежек. Мұнда 20-ге яқын мутихасыз çalışacak. Практически все услуги, начиная от прививочного кабинета, вакцинации, иммунизации, до консультации фтизиатров, пульмонологов, психиатров, хирурги, урологи, лор. Bundan da gayrı tedavилев müessesesinde бережливые технологии деген программаны көрсетмеге планлаштыраlar. Енді бутон керекли меслиатларны ана-бабалар бір кабинетте іште білежеклер. Экономит время мамы, это экономит время всех врачей, потому что узкие специалисты, которым мама записана, они все будут находиться рядом, и ребенку не надо будет ожидать неделю, месяц, полгода для того, чтобы пройти узких специалистов. Капиталь тамирге Cumhuriyet büdjetinden 20 milyondan ziyade rubli ayrıldı. Poliklinika o'z ishini 2020 senenin yanvar ayında başlayacak. Naciye Isayeva, Sibire Memetova, Rafael Vahidov, Millet için. Araştıruvға ilan etilgen Керіч шәрінің 86 яшлы сәкені evine қайтты. Бұақта Қырым бойынша çalışқан Федераль Қавсызлық қызмет идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Бір қачкун евелсі Перекоп сыныр нұқтасында ешбір весиқасы олмаған әслі башлы адам Украинаға кетмеге тырышты. Сыныржыларға кімлігіні вені ерден yolға шыққаныны білмегені ақта хабер етті. Белкі Херсон вилаятында сой сопларым бар деді. Сыныр идаренің хадимлері insanın adını ve soy adını belgilediler. Bu adam olған şeylerini unutқаны ve onu oğlu қыдырғаны ақта da öğrendiler. Endi Керіч сәкені яны yılına ailesinin beraber karşılayacak. Яны 2020 senesi Kırım троллейбус yol parası tölenuvının nezaretini ciddileştirecek. Bu haqda Kırım Nakliyat Vezirliğinin matbuat hizmeti haber etti. İdarede tarif etkenlerine göre bu sene 40 binden ziyade teşkiru geçirildi. Neticede biletler bermegen aydavcılarga 200'ge yakın akt tızıldı. 9 aydavcı işten boşatıldı. Ondan da başka belli olğanı ki bu 30%dan ziyade yolcular cemiyet nakliyatinde para tölemeler. Nakliyat Veziri biletsiz keçit için 100'den 500 rublege jüreme tayinlenеді деп haber etті. Яны yılға 3 күн қалды. Butun yarımada bayramға hazırlana. Ялтада Maroz parады keçti. Bu endi şehirinin yalı boyunda yılbaş kahramanlarının 10. юбилей yürüyüşüdür. Bu sene anda yüzlerce adam iştirak etti. Bala bağçalarına katnagan kenceler, mektep talebeleri ve yerli faalciler. Bu mevzunu Elmas Ablakimova devam etti. Ялтаның ялы кенарында адам чоқ. Бұл ерде тек яз вақытында дегілді. Декабрінің сонында да қалабалық. Уйле ұсты 10-шы Ялта Мароз парадының юрышы кечірілі. Аяз деделер Ленина мейданында ерлешкен эсас санаға доғрылалар. Команду Дедов Морозов детского сада номер 67. Мұнда бүтін Қырымдан yüzlerce iştirakçı топланған. Ялта семейіз Масандра бірінші сыраларда. Адамлардан сон адам бойынша қоқлалар ve оркестрлер кеті. Демир атлар да бар. Қарадениз
ялысында елба шурбалары кийген байкерлер де кезінелер. Юрыште 40 тақым іштирак еті. 10 ел евелсі бөлі акция тек 170 адамны топлаган еді. Бүгін ісе іштиракшилер бендензияйды. 2019 сенесі бөлі хусусиетлер айыра. Он аяздеден инибарет парапланистлер группасы көктен енді. Желаю вам всем счастья, здоровья, любви, чтобы все ваши мечты сбывались. И 2020 год был действительно успешным и счастливым для всех нас. Уверен, что эта команда Дед Морозов обязательно дойдет до каждого адресата. С Новым годом вас! Байрамның сонында іштиракшилерні дипломлар ве хатыра медальлерінен тақдирледілер. Аяз деденің қабулханесі да өз ішіні башлады. Мемлекетінің састылсымжысына декабрден 31-неже мұсафірлікке келмеге мүмкін. Бите ятқан елінің сонки күні ақшам сат 10-ға же ялы кенарында халық кезінтелері кечежек. София Шукурова, Альмас Аблакимова, Миллет үшін. Суни қапламасы олған яны футбол мейданы бүгін Сақ шәрінде açılды. Объектны спорт норма жизни адлы милилейха черчевесінде құрдылар. Бұл ішке 10 миллион рублиге яқын пара айрылды. Тыш қызметшілер ішіні рекорд мүддетте, яны 20 күн ішінде екінледілер. Это синтетическое покрытие, китайское производство. По технологии здесь засыпаются песком кварцевым и резиновым гранулятом. Спортив мектепнің мудирі Данил Смоляренко қайдеткеніне көре енді идманларының бұйық қысымы бұ мейданда кече. У нас футболисты представлены на чемпионатах Крыма в 6 возрастных категориях. Всего в школе занимается 511 детей. В частности, в отделении футбола насчитывает 150 человек. Это одна из самых массовых отделений, и результативность их нас очень радует. Идманлар кечірілежек яны мейданға футболчылар да қимет кестілер. Оно очень классное, прям ноги чешутся, хочется сыграть уже. Ялтада Кубок Ялты 2019 адлы бала хоккей турниры башланды. Тәдбірде яш спортчылар іштирак етті. Хоккей турнирының ачылуында Ялта шер мемориетінің елбашчысы іштирак етті. Иван Имгрунд Ақярлы Черноморец ве Ялталы авангард арасында кечірілген ачылув матчында шайбаны тимсаль оларақ арттырды. Ярышта Ахмеджеттен ве Краснодар живарындан келген тақымлар іштирак етті. Хоккей турнирыны шердеки тиджари мерkezlerinin бірінде, яғни оның бус мейданында кечіріле веда 2 күн девам етежек. Бүгінге бойы пысы хаберлер Милет телеканалынан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.